Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata terkasih ngatikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut laki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Little Star Higher Secondary School Nongba Benther ha ka sin ka baar kala yobyang banraya ka nam ladu ha ka district level inter school athletic meet. But hakani ka kenti ka bamenta ka Little Star ka lalaban pelim ya ki arpun ritali ki school ki bawan bani shimbenta ha ka 5th Eastern West Khasi Hills district level inter school athletic meet 2026. Ka Little Star kala long ka overall champion. Hadin bakla yoban khur marway hadu arpo tali ki tak maksiar khadway tali ki tak marupa bat santali ki tak marnong. Ya ka kerdan baar la yo bad da ka Kinshi Higher Secondary School kabala yo nyaw tali ki tak maksiar hanrew tali ki tak marupa bat santali ki tak marnong. Haba pai siya ka match pass contingent, ya ka nam lado la yora da ka pendeng umyong Presbyterian Higher Secondary School. Kadba ya ka kerdan ka baar la yo da ka Maushut Secondary School, but ka Langtor Higher Secondary School kala siya jet kum ka best discipline team. Ya ka ni ka district level enter school, kabala niya licensing kinti bala pelong da ka office ka district sports officer ka West Khasi Hills District Nongstoy. Ha ka jiatray lang bat ka District Sports Association Mayrang, lawan ban panha perdado President ka Meghalaya State Olympic Association, ha ka jiadon lang ka District Sport Officer ka West Khasi Hills, ka kong Ballerinas EM, ki principal, ki headmaster bat ki headmistress, bat nalor ki bala syakot sobha. Kung mansyupan kan mau, ki school ke balawani simbenta ha ka 5th Eastern West Khasi Hill District Level Inter-School Athletic Meet 2026 ki don arpun ritali, but ki nong isimbenta ki don praspa ngut. Ang ni kusak ajakku, ang ni ajak ongani ko mesoka. Ang habagaktin ka im kajay benriu ka im. Kaladon kata kami Meghalaya Language Act na doos nem arhajasan. Kuman pensisyano kan. Ba men hakani ka country tari jong ubanaya yong ka bambut na tau April arhaja April. Na ka jing penbana officially ba la sing ya ka ktin kasi ka jongi bat kom juru kita ki garu bat ka ktin garu la sing ya ka kom kata ka official language. Ngas ngungu ngas keburung. Ya kan ke Khasi Authors Society. Batru kumju ya ka Acik Literary Society. Kiba submit ya ka memorandum. Sya ke government. Departmentally ngakot meeting mana. Haka bengyeshong di study nadu ka law department, nadu ka arts culture, nagi department, kiba per ngia discuss. Ngaong tongin talk ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ya katuga ak kabarin bat ngin warna no daka ni kaway ka batmangai daka bengiong Meghalaya Languages Act Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Kan direct sang ba kuci sini mana boleh mau yang beliau aku interview aku baca kuci lah mana deh mungkin cara bilang tak cakap yang Nilai kuat syaba kaktin jungi kan yo no ka jingi thu bokpura. Par kham tam em kan rong ka khanet ka bokpura. Nre kalong bade umau jam ubaning kong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban kaktin Khasi bat kaktin garo kan long no kata kaktin bokpura jong gejela